Ya yom ni fodi tikedwa ila kwe TV. Anabiru Steve Tien watio wa Pabo Town Council kaminoni lok mapolo kelewa yini ngeo ni Acoli machala Acoli watigi jimo kumatika yele wiwa gitungchel kiporo chengme ya Acoli machala Pabo tiye ka ene ya Moro District by the way yini ngeo ni Apaa tiye perle ene ti lokuma pa Apaa na yam chan kita wana ngeo kere no gen ka kuitie yin ma Pabo ni cher yin la chungo me Pabo ka ene cher biro kuiwa pa kano gina wiya po eno no ene wiye to ala watamu ni watigi karman wa pentam padano mati Pabo ka ene lok kom Apaa tin atigi wele mamega and of course giberi kero menyoro nyinge kawa meta nyim nadit ajore tutwal akwe TV bere twal be atamani afoyo bino mabeku anya kiloni tokuma moje Simba ati council ma dek machung pi bulu me Pabo Town Council ke council kono ana tuwe won kom maneno no kom lim ke go yob me Pabo Town Council kan kinya yom tutwal pi bino winer matin Pabo Town Council afoyo tutwal Pabo kai oi town Pabo ino jemi wengti mabe ento chwin dano peti mabe kin manen ke tutwal to chwin ti mapol pian wari padano me Pabo gidong dano Pabo ben tiki jemi gi kwene ya pa meno ngej ma wan no eno wa tin wa bino ka penye in la dit Apaa itama megi kong mano ti tum kwene meno ket na in dano Pabo atamani afoyo tutwal mera ana tiya nyoli me Pabo kan ma gana wiya po ye mabe ka giluo nyiapa roma giluo kaber makwaka Acoli sub-region do dong an ngej mano nok matikere ikare mo kar ngej mafura pe kiker me ber chala tela aberu coordinator pala chunga chiel makiluo ni Christopher Donkara mana beru chief campaign agent mamege mai I area ma pa kama wiya po ni ana wore kabiru kui pieni kare ni no NTA LC3 makwako Pabo lo general au area ma kiluona Acoli be watimu campaign kono au area ma kiluoni uya abiru kui kono i Apaa kono au kama ma kiluoni la jalula bena abiru kui ye kono i adaki guma be pala chweji kare ni be eno kar machala LC3 an kare mi tiche waberu ka obe wakono ka pego tie wan be woro wacher wa miyo kony kono machalo tela mi Pabo sub county local government dong malupe ki kira chalo dano tika lanye keri ya pa kono do eni chwero chwiny wan lo teno Pabo mada ento machalo wan tela mapiny kama dong loko oye kero mamegwa do dugu noko man ene gin mano nok man tamani aromo gamane mafut pa wacher mabor twal ka wiya po lok mala dir lobo noe da noe twal yuba chel melega mobedo iba Caribbean Gulu City kachane wachini kona pa atie imadi unyoti Acoli ena nana chalo eni lok mama tong per petak pian yin ma ieti yeni eni ngoma megi now amir kwan yin ma chalo kaka Acoli meron tinining ket ma dong lok ma agik ma ana winya nyang ni Apaa no donge wachini ti ya jumani ma no dong ti mari ni in meron tinining safety onyo bebero palatiana Acoli mano ti district mokene machala pale cha machala man gitika wachini Apaa tie imari itawni bebero palatiana Acoli mati kono ne kera beti ge wek eno bet ki ngome ni kono bero ni ning be atamana foil la pen mameri lok mala dit lobo kari kere wan weng wa winyo enta mera waj ni loki pe yomo chwiny kaka machala Acoli kitien loke ni bedo pangara chel kama NTA bedo twero ne ento bedo machalo district nyo boundary me district pere tek kitien loke ni ma cheli romo beri kin kaka manogwak pegini ai kuma be ma wero no in pe bera gonya kari gi bed ni chik ye ni ini bed ka kamo ke ken ma ini no ni twero ni ti ye mabe kitien lok bien ma chel bedo padana ma gitie kone area ma jumani weko services ma o board gi kono wan ma chalo kaka Acoli pe wangeo keto chalo lutua mati kono kony me od yad gi tika none ni chuk mabe mono tie kono ma chalo lutua ma chalo kaka Acoli gi ti kono gi tika none
kony me services pagamente mono tika o kari gibed ni gendong gitie ite district ma Jumani piena ngeni luoro na tieni luak mamegwa magiti ya chuli luaka chuli matikono makono gmer ginong kony gi district ma Jumani ana pe ki gen ki koko mo beru tie pe kare malaji kin mati ka chuli ni ka gen gi romo no services pagamente kita chalo meta kere ana no kita neno kere pere tekni Apaa kita chalo nyang chon ti ya mor district pa bo sub county mero ga kid matie kere bien luak wa magiti ya pa kunu malope kingej mamega idek services mo ke ken ma aki pat me Jumani dok ka services ma aki pat me pa bo sub county ya mor district gen dok ye dok tie ki gen ni eni e gen makonyo gi la dit in la tela pol kar beri ker me coupe neno ka kamu kene o coupe gilu tela lu wori matio ayo moro matiket go matigulu city amira bol kai chere yo moro district watigi langi matigi ngomgi dok bere ngom kwaro yo moro district giti lao okay an kalok moy kan maguri kum lao no giti lao ento ngom kwargi gangi ti yo moro district giti ka ko mabe itawle ngom we papa ni dok ro bere pat manok be atamni afo la penyi ni ma chiel ka neno kita chalo kaga chuli kilao ke alu tie kere eni kela ka wajine ni wan ma chala chuli kilangi wabero kaga chiel doke neno kit waleb ma wan walogo lao ka logo niang telebe ma be adada alu be ka logo lepe wana chuli waniang ento mari lepe dok papa tie ki megwani weko kela ka wajine ni luor na mo pe kum langi magiti pat mogo chalo me yo moro jo mogo magiti ya macho choket wakanye ni kari wa lu magiti tung inwa ka eni lepe papate pere kibe luor na mo pere kumgi tim mogo malik kita jalti tima pa lok mogo minne ko dano ka tero tongo dano ki panga ngolo ir dano gi gini eni fut pa winyi kin kaka machala lu langi ka choli ene weka ana wajini luoro na mo pere kum langi nyo alu choke la dit angeni tigi ngechi to alpian doro beru gi ker metime kamenoni ke kal kwara choli agu doro gu bino to toale pabo menon lok pa wan mo beru ker men ngone agitung bori itamoni kaka chuli machalu tela mete kwaro gero mutimo ngo memeto ne ikom doro mo beru tiene be atama la dira fo to al pen ma yini penya kere ameta fo nero parodi ma chuli kera chalo gen gu kar kere pi dore magu timoni eta mera gami e be loka chiel ni dore ni oberu gena pere tek dok nyur ni wana chuli watia chiela da menero ni ngoma pa ga ngom pa chuli kera nyang chon tie kere ento gena pere tek ma an kitung bora nero ni dore ni pe oberi yo maber twal kitien loke ni dore no mero time kama peko ti ie ki kume wan machalo luak me pa bo town council waneno gigi o town board wakanyo winyo bene loki ero message achieli oi apa kama peko ti ie ni nini manyor in yang ni adore ni po o yapa dore ni po o kwa machala tela won do tigi neno mabodo twalo in yang tian lok mo wego dole eni po o ai kom kabiru ko peko ti ie be kita chalo neno cha ini wajo maleng ni president Museveni loko kere idi ba kuja loki ero ni umiyo vora to twale kum wan kaka chuli me dok tu ya pa kitien loke ni loka chele no miyo twero me ya mur twero me ya pa wen kilwak me Jumani weko kadi wa security mare chawani giti ya pa junction kadong ini tika chere ya pa ka pede loko leb mo ma pat ki leba chuli pe donya kuno teka i loko leba chuli pede donya lo teka i loko leb baganda nyogwak i la mari nyokaka mo ma pat ki a chuli ye donya awaje ni kitien lok nero chuk ma furu karo eni kai o kuno mer ke nyudwa ID ni nyut kama i aye kagu ngeo gu confirming mabe ni ini pe gwakete Paris mo nyoite village mo ma guru kuma chuli kan chigi ye ni karo weka waje ni kitien lok ero ni weka chawa ni o kunu peti ma yoto twal security pegi ye ni luak me chuli gu kat gu chet kuno okay now in tawni machalo adwak machalo office ma megi pol karwana nge lutela ken ma waje keri chon wono coupe now local government me Jumani gi local government me amoro
mai noni immediately wona yedo chano dugu jirani apa ajumani wak nyo iruomu mala pingo temo por lok iruomu machalo councillors onyo lutera mano lwako kero gemgi yo mama oluto kucho beriken area rione be atamna fo la penyi tutwal an keta waje kera ti council da ma chung pe volume pa bo town council ero bailo ma me ko ma war moko pikir me gwa ko pa bo town council eni kero ne cherche tu mo bor wa kitien lok eni lok ma war moko council ma me gwa district mer go team blessing ye ka we ke la ko tu kir ma no romo konyo wa bailo mo ma no nok ma war nero ni romo ti level mi pa bo eni en war beru ke kare mi lok ye matur donc kita chalo wan ka walok makumero district machalo de Madi district no mero gene go kate ki recommendation mano chung pi amor mano including one machalo pa Town council ki sub county muruma moro lo nen kano wachiero kadolo ne telo kwa ene la diet amira oloto kong item gudu atama megi abota lutela me achuli itamni ngoma be magiro mutimo ne tutwal menane walaro umegi wagilu megiwa magitie yapa atamani gena pere tek mumero lutela me achuli sub region lo go team lok ma pa kamo oye ni pemer lok papatri pemer poka medini pemer lok mo ne mani wan nyang wa piem wan gi ngadi gi an ma logo en atie la patri NRM daga mar NRM pelare enta mera mok ni lok mu kene madon gudu kuma pani wan ma chalo party member pa watero chalo lok pa party kinen chalo lok me kaka maguru kum kaka choli donc kela ka wajane ni ma chalo lutela mi acholi sub region lo tutwale ni level me district ka chel ki level me parliament mero gi nene gi chung ka chel me logo da me ter lok ma da wek dano nyang kidong lega na be tie level offices chalo para disease gini kamo oye eni gene gi controlling lok me security gi nga gini alego ni gen bere gumi tam ki security kum lok eni pien lwak magi tika to eni ko gi dong pedugu tien lok eni la tij ma ki wae tim tij eni ka in la dit tije ole jogo tien lok eni aloga mo bu beru tie me jogo pa ko matiti me kuja to twale lok me to kade bi tuweyo lokwa amere nena ti kuni lok gi dano mai chaman ti kadeno chan yapa ana mera waj kilo tuwa magiti yapa ni tie gi kono pere tek na pera magen gi tika no ne kono chwero chin wan jom kene mo wape yapa ni amera waj ni kari gi bet jim mapol tika time kono peguru en gengi kumete ke beru kono para wang ma wano kama lok en ada bu fuki ye an ma tie eni atiki ngej mabe ni ngom me ya pa tie ngom ma tie pe acholi don ngom me ya pa ti pa bo sub county kita chara wan lu nyal wa go ter yi rwakere gena ana mera wa yit gi ena yani ibet gi tek twin kun wakuru kita chala duki pa lok en bu beru kere ana ngeni mok pala dir no ni aloga twer ti me ye yen lok ni parliament ma megwa lutela me parliament ma megwa mero go chet gi lok ma tek piwa we ka dugi pa lok eno kony wan lwak me ite dero kany ana foye ma tek tutwal mi yotami wana chung tutwal gi dano mai yapa o foye tutwal mana yetam ma wano gibot annually me kaberu kany a foye ma tek